米多伦多罗米阿米阿祈祷每一天。Lahjian no tabang ko niktunan ningra aswar a meklipot i titaanan。上主必按着他的应许看顾我们。Sarikaka mapulong平安。Malatsai kita a milayap do suar no kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I ulit semuot tulupulo falo at sifang saka falo at tusir suarsa Zai katsa lahjian no tapang ko niktunan ningra aswar I takwanan Tapangao o mitlaotsay ko siniasla iso Nanay lahjian iso ko ni satapangan iso a tayar saan你必定成全你对我的应许。上主啊，你的慈爱永远长存，求你完成你亲手开始的工作。诗篇138篇8节。Sarikakaaw, pasuorin kita, sa ay pilias kukawas tu wawa ningra. Saka, ikarurayan a lemak I, o awa ay kupos no pitier ako tukawas sa ay kasaan kita. Zai katsa, palalanan no kawas ko rakat ita, to saka pakatalif ita to karurayan a lemak。我们确信上帝不会离弃他的儿女，所以我们并不会因为遭遇困境而认为信仰是没有价值的。上帝必定会为我们开路，让我们安然度过困境。Mi tolong kita，我们同心祷告。Tapangao mararit kiso a mitlipod I takwanan to rumiamiar. Saka pakatinako kako to naitisonan a rihatlay I masa maamaanay a lemak。上主啊，你看顾我每一天的生活，所以无论处在什么境况中，我都能够经历从你而来的平安。Pakai ni I tatamaanay angangan no tabang Ji Yes Kristo Amitolon Amen。Nanay mapalamer no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。